Halo? Iya, 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 maren telun. Mak, kok mak kata kuliah ya, Mak ya? Lo ngakan gelu na? Iya, Mak. Oh. Buru takut telat. Ya wes teng ate salim ke babang gelu ya. Iya, Mak. Pak, kok mak kata kuliah ya, Pak? Ya Luna. Apa, Pak? Anang Pak Hasan minggu datang jentra ke rumah. Bapak terong laki heda. Tapi kok kan kayak sekolah, Pak. Aku nak kenalan apa salah nana. Tapi kok kayak ada pikiran dek ji, Pak. Menuju usaha. Ya wes, Pak, kok gimana ke sekolah kelun takut telat. Ila tengah teh. Assalamualaikum. Salam. Halo, Nas. Hedi pada di mah. Ki beri kampus ya. Iya, kok kiba dari kampus. Ajua dosen lemari merit absen di LMS. Bi lemari merit tugas yang upload. Tugas apa? Esoro kebui tugas tentang kearifan lokal masyarakat Madura. Tapi kojang cek sing pasaran. Terus nganu tugas ka di apa setahun engko? Iya ka di ya. Nah, engkau kira bingung, makanya aku bilang engkau nelpon hede. Ya wes kok kira nyari ya leki mun engko nemo, engko tau dikimi ko bria bala ba. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyata juga lebih. Apa, Pak? Darah masih nila bagi. Mari pikir lah ya. Harus setia ya, Pak ya. Kok kan kayak kuliah, kayak benyabing kok sepikir akina. Kan kun karo kenalan. Bapak ngelakuin ngari ya. Kulen bapak neser ke heda. Imun Bapak nih, harus Bapak aja ngerti ya kita perasaan. Yuwes naka torot malemuyas memari kelu kuliah na. Malemuyas fokus keluan. Engko cuma terus muyas kan di masa depan sebutkus. Iya kok tahu, tapi beri muyas bekto kelun. Deki mana kelas siap, muyas pasti ngerti akin. Selain cara tanya lanceng apa boleh ya. Mama, aja siapa mak me sampai asalim dah Bapak.
Oh, aju Pak Rahman. Aju lambat Bapak Angki mode. Aju saya meri ngebimbing Bapak Ang semeri nasihat. Oh, dia ya, Mak. Gimana bener karena bimbingan Pak Rahmat. Bapak Ang tak kira jadi sekadik setia. Oh, ya wes kok kata kalau Mak. Oh iya Muyas. Apa, Mak? Deku beda rokatase. Cek lepen ora ya dapat seser deku. Iya, Mak. Peng mamang kamu peng. Yot. Oh iya Bang, talun. Hai Pok, center keromen boksu long nolongin. Ya Maya Maya. Muyas, kita marki ya. Pintar lu, Mak. Ayo deki kesiangan, Bapak kelak lemangkat ada peseser. Iya, Mak. Ayo, Mak. Clean. Kebaik apa sih, Mak? Ada acara kadiri ya? Tradisi ria lebih ada dari lambe. Menaikkan kebaik rasa syukur dari Allah atas rezeki dari tase. Tapi kebaik pengengak dan masyarakat jikian malah saling rukun, ben saling ajaga. Oh, dia ya, Mak ya. Selama ria, engkok ngira budaya Madura keng kerapan sape dan tradisi seiring cerita aki. Nyatana, budaya ria odik dalam nilai-nilai saya ceraki dari kene. Akadi ngormataki, saling atolong, kutong rocu, ben asokor atas nikmat seebri Allah. Akadi dalam tradisi rokat tase, saya ngajaraki areng bareng ben rasa sokor masyarakat Madura.